Kinshasa aho biri kuvugwa ko uwahoze ari Lieutenant General Pacifique Masunzu akaba yasimbuwe bidasubigwaho, yasimbuwe na jwa wiwe uwo bita nubundi yasimbuwe n'undi Lieutenant General, yasimbuwe nundi aba Lieutenant General ba Kongo ngo ningi byatsi kurya isi yo bo babe ngo yitwa ngo nuwo bita bamwita ngo ni John, yitwa ngo ni John Luboya, yitwa ngo ni John Luboya. Yego ko barampa magara ko gaye namakuru babasha uyu yitwa ngo ni John Luboya, nouveau commandant de 3e zone de défense, remplaçant Pacifique Masunzu. Yego uyu John Luboya uyu rero Luboya akaba ari we wasimbuye bidasubigwaho Lieutenant General Pacifique Masunzu uherutse gutabwa muri yombi. Reka tubahe ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment Rugenza TV, Miunda TV 1 na Joshua TV 1. Mwese rero reka tubirize abandi tubaramutse bitewe nawe ereye udukurikira. Turabizi yuko murahatandukanye inshuti zacu. Dushimira abantu bose bamaze gukora subscribe, murabagaciro, murafatanya bikorwa bacu beza. Uyu munsi rero turi tariki 7, reka tubagizeho amakuru y'uyu munsi nayaraye aba muri joro ryakeye cyangwa se ku munsi wakeye. Reka rero mbaze niyegereze bagenzi banje turi kumwe Rugenza ndetse na Gipfizi kuva kuri Miunda TV 1, hanyuma twinjira mu makuru yacu. Murakaza neza bavandimwe. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment, kwikaze udahwema kutugaragariza uruta kwisa umushitsi ndirubaru rwawe. ya bwana Rugenza, sirogani uruta kwisa umushitsi surwaru ngo nubona bakurebye nabuso, nubona bakurebye nabi cyangwa ni wijira ukabona uteje itambara mu uzagande. Yego abantu bose badukurikiye kuri Miunda TV 1, Joshua Entertainment, Rugenza TV, mwiriho amahoro. Amakuru yacu yo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 aho umwaka uri mu marembere. Waravuze uti tubabwira ngo bakore subscribe, turababwira nyuma reka tubabwire mbere. Aravuze ngo yego nguriza kuba ari bakare. Sasa baza batubwira ngo tukaza dukora ngo ibiganiro ngo bisebanye. Tidukora ibiganiro bijanye n'abambuye imyenda. Tidukora ibiganiro bijanye no gutukana. Noneho uwakoze ikiganiro kijanye n'abambuye imyenda akarebwa ibihumbi 25. Wewe wakoze ibiganiro byiza wagize ikinyabufura bakakureba abantu 12. Uwakoze ibiganiro ibyo babita ngo nibiteye isoni, umunsi umwe akabona subscribers ibihumbi 10. Wewe wakoze ibiganiro bubita ko ari byiza ugasanga hakoze subscribers abantu 3, kandi muri no mihanda tubamwe ni mihanda ibamwe amayira 2 irimo inzira yo kuganira ibintu byubaka ikaba kandi muri iyo byubaka kabwe kubiri hari ugutesha abanyamafuti, hari no kwankuraja abagira neza. Ntimuza mumvana kuri kamera ko tuvuga nk'iyo tuvuga ngo Dr. Bishop Dr. Musinga sumugabo nti tuza tumwamamaza no ntimuza muvuma mwese tukamuvuga ibigwi n'ibyiza byiwe. Iyo tuvuga ngo Bishop Apotre Semuhanuka ni umugabo uri smart, yaravuze ati njewe sindi fana we twirwaneho, jewe ni twirwaneho, tukavuga ibyo yavuze. Abo tubavuga ibyiza baba bavuze dushingiye ku ndangagaciro. Noneho uyu muhanda tubamwo ni umuhanda uzuvuga abantu neza. Rero icyo tubasaba ni iki, kugira ngo mutazadutera kuja mu nzira izo zindi amatwi yanyu atazashaka ariko amasaza akenera. Mukore subscribe, mukore comment nziza, mutubankuraje. Urakoze cyane. Abantu bakunda byacitse. Reka tubwira abakunzi bacu ni gute muza mureba amatiku twababwira amakuru y'iwacu ntimuyarebe. Nukuri kuva mu gitondo nahamagawe n'abantu barenga 85 no mu kiganiro ngira mu mwabibonye 85 kandi bari imihanda y'isi. Ko mutaduha amakuru Joshua Entertainment ndibazi bamwe ndibazi kundandukanye na Joshua Entertainment tininje Joshua Rugenza abandi ukundi bazi Rugenza ndibazi Joshua ikingenzi nuko bagomba kugira gute
bagomba gukora subscribe. Nawe bya Rugenza na Joshua ninkabimira na Busongoye na Mibunda bazoza bakora subscribe. Turasaba ko mukora subscribe kugira ngo n'ibiganiro byacu muza mubireba mubirangize. Icya kabiri ndimukunda amatiku kuruta amakuru y'iwacu. Reka twinjire mu makuru yacu rero yacu y'uyu munsi. Bwana munyamakuru nagusubiza umwanya. Murakoze cyane rero abadukurikiye mukore subscribe kugira ngo dukore tubageze amakuru meza, dore ko nta bandi n'ubundi babaha amakuru agezweho cyangwa se amakuru mashasha y'ukuri uretse aya macana kabisa. Rero reka n'ubundi duhite tubabwira aya ngaya, ndabizi yuko abenshi ntayo mwari muzi. Reka duhere n'ubundi hariya i Kinshasa aho hasohotse undi muri Lieutenant General ugiye gusimbura Lieutenant General Pacifique Masunzu. Hanyuma duhite n'ubundi dunyarukira hariya mu misozi miremire aho tubabwira uko byiriwe bimeze. Turavuga ku munsi w'ejo uko byari byifashe ku munsi w'ejo hariya mu misozi y'iwacu miremire. Wabyinjiramo. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua. Entertainment ndakwiyegereje niyegereza na mugenzi wanje Mibunda TV1. Breaking news imunda yisi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Rugenza TV na Mibunda TV1 naho ni uzosanga amakuru yujuje ubuziranenge. Turi tariki 7 z'ukwezi kwa 11 2025 irija amakuru yacu tugiye kwibanda tugiye gutangirira i Kinshasa aho biri kuvugwa ko uwahoze ari Lieutenant General Pacifique Masunzu akaba yasimbuwe bidasubigwaho, yasimbuwe na jwa wiwe uwo bita n'ubundi yasimbuwe n'undi Lieutenant General, yasimbuwe n'undi aba Lieutenant General ba Kongo n'inkibyatsi kurya isi yo bo babe ngo yitwa ngo nuwo bita bamwita ngo ni Johnny, yitwa ngo ni Johnny Luboya, yitwa ngo ni Johnny Luboya. Yego ko barampamagara kwa gaye namakuru babasha. Uyu yitwa ngo ni Johnny Luboya, nouveau commandant de 3e zone de défense, remplaçant Pacifique Masunzu. Yego Uyu Johnny Luboya uyu rero Luboya akabariwe wasimbuye bidasubigwaho Lieutenant General Pacifique Masunzu uherutse gutabwa muri yombi aziraho ibyaha bimwe bijanye n'inyo ku muntu. Yego remplacement yo bita mise en place mu gisirikare yo gusimbura commandant wa 3e zone de défense yamaze gusohoka, kandi ubu nyine izone ya gatatu ni zone iri strategique idashobora kurara idafite umuyobozi parce que niyo zone opérationnelle, ni zone irimo mu operation muri Sud Kivu na Nord Kivu. Hakaba hasohotse Lieutenant General John Luboya gusimbura Lieutenant General Pacifique Masunzu. Gusa icyo tugira ngo tuvuge nico ngira ngo kubwire bwana Rugenza n'abantu bose babyumva. Bo ufite 3e zone de défense ntabwo yari yiwe ngo uvuga ati wenda bamukuye mu mfizi yase. Oya ahondi ntabwo ari na ngombwa ngo paka ngo ayobore yoyoborwa nawe cyangwa akaba dispo cyangwa akabagiye hariya n'ubundi nawe yashize abandi bumwakira n'umutima mwiza. Nabonye babandika inzandiko nyinshi nukuvuga ngo akebe wagerema abandi nawe ni kuzaje. Nabonye ko banditse ngo ni niyo pour le Banyamulenge ngo ruhaye ruvuga ngo arrestation arbitraire. Mes frères amis, mes chers amis, mes frères amis, shuti zacu Banyamulenge kazi mureke uburyarya. C'est pas une arrestation arbitraire, non. Yazize ibyahabye kuko abo yashize muri demiyape bagize mu imyaka n'imyaka, abo yashize muri zira prison bagize bazira gusa ko umuntu akazira ngo yavuganye n'undi kuri telefone, cyangwa umwana akazira ngo yambutse ngo avuye kuri Goma ngo agiye Bukavu, umwana agaba transfer akaje Kinshasa santu nta kintu na kimwe kibaye. Bamwe ngo baba muri prison buriya batagira n'amakesa barega. Mwarangiza umuntu wari bateje ibyago bingana gutyo mukarengera ku nzandiko ngo arrestation arbitraire. C'est pas une arrestation arbitraire. Hari abandi bokwa ni bandeze n'utugara nyine kandi nabo bacitsemo inshuro zibiri. Oya gusa reka tuza tubabwiza ukuri. Nukuri pe wanga guseba imbwa zikakubyibuhana
kandi buriya kudakubita imbwa byorora imisego. reka nkubwire ikindi kintu mwambwira gute mu mfurere uzi amarira y'imfubyi n'abapfakazi bahekuwe n'amasunzu uzi uko bangana? ni ukuvuga ngo oya uzi uko bangana. Ntabwo twishimiye gufungwa kwe, ahubwo twishimiye ko inkota yari turi ku bitugu. habaga umwami w'umufurere, Imana yigize gute? habaga umwami w'umufurere ngo ni Mahina, yari atwaye kiriya gihugu cy'i Remera. noneho barwana n'abanyamurenge ico gihe, bamwe barahunga, nyine bahunga ngo umwami, ngo kera bazaga bavuga ngo inkutuze ni z'umwami, abagore ngo nabo umwami. Nico gihe abanyamurenge bashingiye abafurere bashingira kwa Mahina. ni ukuvuga ngo arababwira ati nuzogwa ku giti azoba azize Mahina, uzohunga agatwarwa n'uruzi azoba azize Mahina. Bishaka kuvuga iki my friend? Abantu bose, abana babicwa na bwaki no mu makambi ko barazira amasunzu. Abana bahaye aho umuntu wese w'umunyamurenge muri bino bihahaye apfa azirira ntambara ya Kongo, urupfu rwiwe rukomoka muri masunzu rwose, kandi rukomoka muri masunzu. Hari umuntu wambwiye ejo ngo se ngo muzamugira ngo yari Imana ngo abarengere, n'ukuri nti yari Imana ngo aturengere, ariko kandi ntiyari n'ipigo rigomba kuduhora ku bitugu rwose. kandi hazaba n'igihe abantu bamenyera ibyago, mukama mugira ngo none mubwo buzima mukibagirwa ko igihe kimwe Imana bibakuraho. Buriya Kongo uko yari imeze, Kongo yose yari iyobowe na Perezida Gisegeti, ariko twagara muri Haut Plateau de Minembwe, Haut Plateau uwari inyuma y'ubwicanyi. ni ukuvuga ngo muri Haut Plateau ukubu nyine nkuraye ukuri kw'Imana, urugamba rwabereye rugwitsa nkuku. Ubu nyine drone bitewe n'ukuntu matokeyo yaje imeze, ubu drone ziba zakoze ibitangaza. Nibyo mpanga ubwira, hari igihe tuza twibwira ngo none Imana yaratwibagiwe, tukama tugira ngo bine byago bizoduhoraho. Nicyo gituma abantu bazavuga ngo se ariko ngo yo fungwa ngo se yo hava yemi. Bibiliya zivuga ngo umuntu wabyawe n'umugore ngo azarame igihe gito, ngo acuzuye imiruho n'imibabaro, ngo kandi ngo ahita ameze nk'igicucu, ngo kandi ntiyibukwe. amawuwa indabyo ziba zitoshe mu gitondo, ariko izuba rizarija kurenga yaho zamaze kurabama. Uko niko umuntu ateye, nuzoza ubona umuntu akugiriye nabi, ukabona umuntu uzomutega ibihe, ibihe ngo bizabisimbiza umugabo. Ibihe ni ari navyo akubwira ngo ndibika kumara imbaraga z'umutima. Yego, ni ukuvuga ngo reka tuza tubwira abantu kandi bwana munyamakuru. Yego wana rimwe na rimwe iyo tuvuga izabaye le venement passé cyangwa ibyo twanyuzemo, nukugira ngo n'indi generation iri nyuma yacu izomenye ko nukora neza uzemerwa, kandi nunakora nabi kwibyaha nawe bizokugeraho byanga byawe. Nukubwira n'umuntu uri buze kuza hano muri troisième zone de défense naza ari umunyamurenge, nareke kwicisha abanyamurenge kugira ngo akure, amenye ko nakura cyane azoba hegera ubusaza cyane, kandi nabwo ntazohambwaga n'abandi abazomuhamba. Se tureba ukunda abanyamurenge ari bandamunoza, bicaraga basenga ngo masunzu niki cyo mudukiza masunzu ama officier yarukukuje yarashize. ababyeyi ndazirahambiriye, ababyeyi kugeza n'ubu nyine n'ubu ngubu abana bahambye hariya za Demiyape, abandi bahambye hariya za Ndoro, abandi bahambye hariya za Makara n'amamiliyoni, abandi bahambye mu kuzimu bishwe b'inzirakarengane. umuntu agapfa ngo umurambo ngo wabuze. N'ubwa mbere ku isi, umurambo utorotira wari ugatorotira n'umurambo ngo wabuze umurambo. Ubu dufite inkovu z'ibintu byinshi. None se wateye igitero mu gitondo aje kwitsa ruzungu hariya mu muzinda, ubu ntiyamusanze. None se uko we yagize imyaka 100 ku isi yazagira ngo amutesheje abana biwe ntamutahare nabiwe. Oya bari bazi ngo nibica ngo nibahisha ngo Boneri wabigizemo uruhare ari hehe. Ntabwo turi mu itiku tafazari ko turagerageza kubereka bimwe mu makosa abantu babagerageza kwerekana. Hamani wari uturiho Uwiteka yamudukuyeho. Ubu ngubu twigwaneho kirazenguruswa inyarurembo yambaye n'imyenda y'ibwami, kiragenda ivuga ngo uwo mwama akunda ninde, nitwirwaneho ngayo nguko. Reka dukomeze aya makuru yacu ngayo nguko bwana munyamakuru, tunyarukire muri ya misozi yiwacu tubabwira amatokeyo y'urugamba rwaraye rubaye rino joro bwana munyamakuru. Yego, habaye urugamba rwari rukomeye rwatangiye ejo mu gitondo, rwatangiye ejo bundi nimugoroba, rurarara
bararana ejo barubyukiramo Yego. rurangira nimugoroba Yego. uturugamba rwari rumeze gute ni ukuvuga ngo aho intera hamwe na FRDC n'abazalendo ziriya takataka zose muzi zose zivange hariya zari zaje ngo ziratera mu Rwitsakuku noneho ngo zike mu Minembwe mu Karingi noneho nibamara gufata mu Karingi ngo bari babone kwa advancinga nabo bakuru ng'umikenge ngo babe barahafashe ariko naho bari ko bagira gutyo bari muri jido barabareka neza ngo bamare kugira abagati basha nimubereka aho mwigiye barabarasabye nyewe ariko kandi barabarasabye nyewe kugeza igihe abarundi babuze aho berekera bo baravuga bati twemwe ntiturimo bama bigiranye nyinshi bakazarangira twigwana ngo dorabanyizana ntimubakurikire dora zakajira tazaba zasigaye nimuzifata kugeza ubwo twirwaneho yabarashe mwabibonye ku social media aho indake zabo izo bita ngo ni communication kindake kamivani kagera nka umoja twozibereka aho abana batwirwaneho bari bazirimo dore ngizi dore babatesheje n'imitsima dore ngizi barafite imitsima mu mabase bafanyiza arabo kafana umwako reka tuyabaviri muzi neza aho gatoya tube nk'abayababwira batera udutebe breaking news mu nda y'isi amakuru tosanga ku bindi binyamakuru uretse kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV umva uko bimeze barabateye batangira kurasa basharinga komanda wari uhari arababwira ngo mureke ntimubasubize mwitonde mubihorere barangije bararasa ubwo bwari buce n'ubundi ari bo none ni kuwa gatatu ni kuwa kane barashe kuwa kabiri nimugoroba kuwa gatatu nimugoroba none kuwa kane intambara yatangiye kuwa kabiri nimugoroba tangiye kuwa kabiri ariko ejo kuwa gatatu niho barimo barasa mu mikenge none ngo barangize kurasa hariya mu mikenge abana barabihorera ngo habe mu ijoro ari nabwo ari iryo joro ryo kuwa kane ahari ejo baraza abana barabazenguruka ntibabimenya ubwo abandi nabo ko barafuragurika bamwe ngo barabati bitegura ngo bari nk'inzige bitegura ati turakubita mikenge tuyivemo abandi banyuraho biti mutunda bama batraversa na karingi binjire muri Minembe niyo yari plan yabo naho kumba abana nabo ko barabumva munsi ya inda ko barabategera ngo haje kuba mu masa 11 abana afande warubayoboye Zebra Rifara babwira ngo ni mure kuri sasu mukubita umwanzi mutababarira mukubite mpaka niho hafuguye uwo bita generale wabo waruyoboye n'ubundi ingabo zabamayi wari warigize igitangaza cyane bwana munyamakuru ubu ngubu akaba yasize ubuzima uwo bita Jimmy generale Jimmy ndetse kuba muzi yo baramuzi uyu generale Jimmy yari umumayimayi nawe yaguye hariya n'ubundi yaguye hariya Rwitsakuku yarafatikanyije n'uwo bita n'ubundi Gakobanya nawe ni generale wari warigize igitangaza cyane barabijiramo arababwira ngo da pour da erepurey murasa umwanzi mutitaye ngo ni benshi cyangwa ni bake abana ngo bama babinjiramo babakorera igitangaza deliverance umugane wawe deliverance aho ngaho 46 baba batsinze aho ngaho 46 izindi maiti ubu nyine batoye mu gitondo batoye izindi 20 imbunjagizo bafashe ntizifite idadi amasasu bafashe nayo ntafite idadi yego nuko bamaze rero bamaze kubarasa gutyo ubwo kera babarinjiye muri communication noneho basanga icyaje gusa naho gitibye abana buke bari bafite communication zigenda zikinjira aho yinjiriye igahita igira ahandi soko bari baragize aho kurinda naho guhungira naho niho hashatse gukomplika abana basa n'abagize akabaza mu buke ariko babakora igitangaza ariko bahunze bahita bahunga ubu twatuvugana abana bahise isezerano
nibo baraho bita hariya za Mutunda bakongera bakaba n'ubundi bari gwitsa nkuku yose bakabagwitsa nkuku yose. Andi makuru yatugezeho nuko bageze hariya biraro mbiri bamaze kubona ko nta nzira bagifite ibinjiza rwitsa nkuku cyangwa bamanure .0 abarundi ndetse n'interamwe zaraho ngaho zamanitse amaboko. Ubu twatuvugana baraye mu maboko n'ubundi atarayaho. Nukuvuga ngo uko ameze ni gute ni Mikenke na biraro mbiri na rwitsa nkuku. Nukuvuga ngo abana barashe rwitsa nkuku bayiturutse za Karingi. Yego. Kurategera bari baturutse za Karingi babarasaba bazamukana Mutunda barabarengana. Rwitsa nkuku ni mu bisambu na hantu hagoye kurwana mu rwitsa nkuku biteye ubwoba. Na hantu hagoye cyane ni mu dusozi tw'uducuri ni mu bisambu byinshi na hantu hamambusha akomeye cyane. Ariko tibyabujije abana kugira gute kuhasese. Noneho abana barundi bamaze kubona bo rwitsa nkuku irafashwe. Mikenke irafashwe. Niko kubwira babo ngo nibaze gutera baturutse mu gipupu barebe ko bokuramwe Mikenke noneho bakabona inzira nabo ngo bashike baratinya undi batinya bashitse ngo bapime wararabona imfiza yikwita umwanzi wari mu kigazu uriwe ngo yari kibuno mpamaguru ngo warabona ugaze ubona imfizi ayikwita yindi zakubita gutya jya mbere ikamishobora kamenya abariya bagize gutya mu kigazu ngo bakubite bama bashogora basubirayo none abarwitsa nkukuga abantu biraro mbiri babaga basigaye hagati nka kujya ku rurimi tibaje imbere tibaje inyuma baracira baramira baragira impande n'impande babwira twirwana sasa aho tugeze ubundi mu gisirikare iyo wanyu yakurishije imbaraga umanika amaboko bamanika amaboko bakora acte militaire bamanika amaboko bakora icyo bita oleme. Ubu ngubu ko bararya imvungure baraye mu maboko atarayabo ariko kandi nta maboko meza taco babatwara tibabica kuko bafite discipline ya gisirikare tibabica tibabatorutira tibonye ufuraje ubundi n'abambe bari baje yara muri MRDP barababwiye ati turabashaka ko muza tugakorana turabana b'abanyekongo twateranijwe na leta mbi itubibamwe amacakubiri adutera kwicana ariko nimuze turwane twese dusenyere ku mugozi umwe. Rero no munsi abo basirikare b'abarundi abatagize amatwi mabi atari bajya abana bo kurimbuka bibiri zivuga bazabaho kandi ugira ijosi rihangaraye ubwo nyine barare umvomwe rero mu baturage bari yari yagwitsa ngo kumupfu rero umva uko habwira babo turabaramutsa mukihiza ati turabaramukije mu nanga tumushiringa sawa kidogo twiriwe neza bukeya nakukurikira kuguma gutegera bashitaziganura wenene tube tuganira ku message ko turavugana ku message kawaida yitu zaidi kuko bisanzwe sasa ga yo tugamenya ico tumenya imyazi yendambara kugitanga tutakazi gitanga par santima amakuru y'intambara tukaza tuyavugisha amaraga mutima tutange ko nanga twalongo buhimi twatsinze dukuremo santima tanga inani twazitanga imyazi nka kweriri uzuvuga amakuru kwameze uko bimeze tuwe twabana n'abantu bariri yohe ndetse bo no ari message yawe teganyandikira uno ngakigisoma kategenda itabandambara iyazene itabandambara no ntiyari intambara ufete ko byadetwa FRDC n'abazamembe bashubanga mu nani nka preparation bashwa mu preparation kugenda ishurika ikambimba muye baza bitegura kurasa kambi ya Mukenge. C'est comme si adu yamenya iyo preparation ninkaho adu yamenye imiteguro bamenya preparation aho bushijya nararahazinga ngo babageraho nijoro barahabazunguruka ngo abatera mu rukerera ahari aba officier n'abasoda aba officier bose yateye mu officier amaze guteraho abatera nabi ngo babarasiye ku mubiri barasaga hehe ngo baratawanyika tutanga shobora kubidetangu titwoshobora kubivuga ngo tubabwire
asaga mukuri kubasambara zikanya babaterera kweta majoro babatemereta majoro ibintu nabona kuboshi batesambarara babona ko bose babanza kugenda ya murwe sanguko mu rwitsa nkuku nako yeta majoro yoshi yasambaratika eta majoro se yagiye n'abakera sigala yaho ngo hari abasore bahasigaye ziyo indambara itakola muluiwe pembeni intambara irwanirwa kure itakola mwishaga ngaga renforce ariko aduya naba akola murwe sanguku ikenya ngo mwini kwekenya bamterera kweta majoro banagisambaraza kweta kumushibige i concentration mugaluke ihundire ko mutegendi ci concentre kwanza handu fulani commande makandishibike ngo birasoka ko abakomandaga barashize no gushaka abandi ico bita bazariyeri handi nyuma twatakaje bitari birembo bitaho hiribwe na si ati ntibyoroshe titwobereka amafoto abantu bashize hano muzo bagoshi ngako nyehe bagwete bagambuyira hataba igini ndambara ngome yo kweta ngo badeloje yaduye aho mu rwesa ngukuna nta ntitwigeze dusubira kurwana naduye bagwete baragiprepare bo no bamubwira ko musazo mugoro bari batambuke FARDC gindi nyingi n'abazalendo binya kula mwana biyuko ko baranforce bazalendo ne FARDC baranforce ababo yohe itakola garanforo hari ko commandement yo heshuwe bategisambaraza iyo itakola garanforo commandement mbere ngo bayisambarazize yashize iyo nindi bagiye kugenda batambuka bagenda yohe ngo abandi batambutse bako bagenda gilwaga yo hariko ndabo barunje abantu amuizo sazo ngo bagiye kurwana taterwa nanga kabarundi barwanye se n'abazalendo ngisashi kumanya ko bamwentera yo munda imikenge hariko yuko kwemyazi riri mpaka ko kuno abalazimu rwesa nku aliri adui vraiment nyakupwenzero kuoki abantu bariri ho nda probleme kabisa kwa adui nata progress ngo shabi aho kupwenzero abakurikira ifo kusambaraza naho yo commandement ngisi byakola ho hana babikola ariko ngayo nguko kubyukuri ndi twatuberekana amafoto tuberetse amafoto mwotangara kubyukuri abo bita ba General Jimmy ndetse na mugenzi we bitaga Kobanya abo bose bahise basiga ubuzima ibiyongozi bigera ku 10 byose byahasigiza ubuzima n'amasikoti yabo urumva abana badoginze kabisa neza bafatira hari ahari ngo babarasiye ku mubiri abarasaga he muri ya misa nibyo twaza tubabwira barabadoginze neza babarasira muri leta majoro hari abantu bazavuga ngo se ngo bafashe ngo 12 zirarenze muri leta ya Kongo tibafashe na province sinkaswe 12 Goma bataye bingana gute yacha dushaka ngo tuvuge niki ntago twishimira ko intambara yabaye abantu bapfuye ntago twishimira ko igihugu yagisenyuka ariko turishimira ko aduyi warura yaribura arimbura abantu kwatsinzwe ikindi tunavuga tunashishikariza n'abafurero n'ababembe bumva urimi tuvuga nibave mu guhendwa na leta ngo ibabwire ngo hari umunsi umwe ngo kiriya gihugu ntabwo kitazoba bazakihindura ikiheze ntikizahinduka kizakomeza kibe kiri bzanga bzakunda kuneza no kunabi tuzabana yego murakoze nguko murakoze cyane kubari badukurikiranye 5 kuri 5 tubibutsa n'ubundi kongera gukora subscribe share na comment kuri Joshua Entertainment Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 aho hose mukore subscribe share na comment kugira ngo amakuru yacu azoza bagirira kugihe amakuru yacu nakagenda kagaruka tubibutse rwose ko urushinge rwanyu ntiruzove kuri ayo macana amadubu y'umurenge intare za salamu